Toi whaatala whātulu tātou te nuu nei fo ia solua a solus fumalevalu le ma sino te sema, au se whaopoponga o tātou telefau me Samoa. E wi ia fianga o le soifuanga le teimile nei le lanolangi a toa whaapea fo i Samoa i le whaamai il COVID-19, ai mise lavelo nei tūtau tamau ainga, ai wa momoli le nganga whaaftai tele sunga le Presidente le Kalesia fitul toi fia mai misione Samoa, e tangata loto le Kalesia lo lato whaamau popoina, o se whaamoe moesa i se leni wata ubole pili, sa whaatang si ai le fiso swani mai tangata o le atunuu mo se leni, e fiso swani atu le ta wala ilalo le porkalame ale whalabo tonga le adra, le o lo fiso swani tele le fausi ina leo mo tamalawa mo a inga lima vai, mai lantou fo e lo mana mia le fiso swani nisi vaenga. E valus flua fe lua se lau luas fumale lua limas fusene le sele ni ufa mao popo, ma ufa au popo tu le sele ni 5 miliona ta la le ufa amatu mai ele malo, mo nisi pulo ke te fiso swani e le antunu, e wha ngā yo ia le wha alapu tonga le adra, a le kale sia su fitul toi fia mai mission nei Samoa. Na whaino fo e le sunga le Presidente e a pastasione au sange, e valu se lau fitus fumale valu nganga fau wa pamte soine le kale sia le nitau sanga, wha amawina i le lua afe lua se fumale tasi. Wha avtai le sunga pastasione le Presidente le kale sia atoa i sa vai wha pia foi upolu, i le latu sao i le ngā rue ngā le matai, moli whaatasi mai e mona lo whaanga, e le ngātoro nei vai tau le Kirisimasi, ai u whape fo ia na whaamanu ianga mole e kalesia, mole tausanga lua afe lua se fulmale lua, pe a moli atu iei le soifua ma se ola. O se vainga fōna whaatino le matanga ruenga leo le vai ason te anei, e le ngata i tiute mo le pui ngole saunga le mua le antunu u maita vale ma le whemalanga i fo i le pisi, mai whātaunga le Kirisimasi, ai ua whapena fo i ta iulu le matanga ruenga, le whionga sui kom sena papaali i Mona Lisa ti ai keti, whapea foi a wapa aulongo i Tino Filippo, whapea foi se tasio kom sena lango i a papaali i Efo Baker Molele. Na o lato sa valia foi le tau langam whawheiloa i mawhaaman le Kirisimasi, e le ngata o whale o loa, ai whapea foi tangata whioa i whataunga, al mamalua le atu no. O se whaataita inga le leile wa whaie o taitai o le matanga ruenga o malu le malo, e le ngate le au whai ngā luenga e whapea foi le mamalo le atu no, e na ia avea la tō o taitai, e tai mua iso o se whainga le lei. O le whawhanga leo na amatatu i tau fusi a ngā i atu i le wati, a ngā i muli no, whapea foi mai muli no, whaasolo atu i mata auto. Wa talusanga ina le matanga luenga o leo whalpui ma le ola tue fuata ina, le fisoa swani le mamalo le atu no, e le sa idia i leo se tamiti te ngoi a vai o tamasiosi e se fuluon tau sanga le matua o funga lei. O vai o tamasiosi o se tamiti te iai o na mana onga whaapitoa, mai a onga ele i le loto tau mawhai. E ripote leo na alwe se maisiosi mai lo na inga i funga lei le aso wharele, e le tu lai whae le waweao, ma o loo ia o fuina se mitia fuli ma u umi o liuli tu stusi pae, mai o fuae vai po ulanu efu. Wa te talo le matanga ruenga i le antunu, mo so se tasi si le fia se no fuanga o iai, po ni whaamtalanga e winga le nei tamaititi, e na ia whaapso tai vave ane le ofiso leo latane, pe vala au fo le leina telefoni, lua. O le nganga whaaftai wa whailo nei el tamaitai sui kom sena o le matanga ruenga o leo, papali i Mona Lisa ti ai kete, ona o le toa fi maali o le nei Kirisimasi whaatu satu, e Kirisimasi o tausanga ua mawhae. Wa whaftai whapito papali i le mamalo le atu no, e le tali atu i whiau whaipea le matanga ruenga, ina ia tau tō nāle saunga le mua o alo atu i atu no i whaamana tungo le Kirisimasi, whapea fo i le niva i aso le tausanga fau. Sau no papali e o mai le asoana nafi, e le iai se whaalave tu ngā wari potia le ofiso leo, vanga nai lava i la tau na tang fia le ava malosi, le na wha mo moe le sela ma toe wha fo i o la tu a inga, e le tae awana nafi. Sau no papali e tutusa le Kirisimasi le tausanga le nei, ma le tausanga u mawai lua whelua se folo, sa wha i wina le manuia ma le file mu, se vanga na aile amatanga o le tausanga fau le tausanga le nei, na amata ine maliu se lua.
Na amata mai de vai aso te nei wha solo mai ei de vai aso faule nei, o lua whanga solo nei poloka leo le ala tele, ma wha solo aia na siaki mo ave ta avale uma e tau aveina ta avale ma wha sua ava, wha pia foila na ngā luenga ta amilo lungo le tari ngalu o le tana whātai pia, wha pia foi au nanga inu i tua i wala au tu i nātu le mata ngā luenga, e le nganta le au e wha pia nā foi ngā luenga matiute i le pō. So no pādi e wha awau pia ngā luenga leo le vai aso le nei, a oanga i atu i le wha amana tuino le tau sang fau. E se bali saunga le mu, e tolu pepe fau le kirisimasi na soifo mai i le vai luanga o le pō le kirisimasi, mai to lua tama, ma le teine e to tasi. O tātou tala fau wia mole nei fo iaso, man wia lo tātou atino, wha soifo ia.